Avuxeni maxaka na vanghana hi mina Lucas Mlugza the Junior ka channel leya the Junior TV na ha ri na n'wina hi ndlela leyiwani ni kalakalini mhaka swin'wana na swin'wana sweswi swa timpfula mati ma lama pfula ma hi kokini we ma ya hi chicha switikwanini swa ku hala kule yi le kunene mpfula leyiwani. Okay guys, loko tanihiloko mi swi tiva ku ri i Benny-Mayengani Fan number 900 and something, 26 ka ha ri mina waloye guys. Okay leyiwani na ku mi byela Benny-Mayengani guys, ni vula sweswiwani ni ta vulavula hi vumunhu nyana bya Benny-Mayengani. Vumunhu bya Benny-Mayengani i ku promota titlambi na ti-producer e.g. Sam Sikiza Hlawu. Ni tlhela ni tsutsumela ka Rangani guys i munhu loyi a nga chayela Benny-Mayengani vunanga a ni ali ina mara loyi a nga endla ku ri Rangani a tiveka i Benny-Mayengani. Namuntlha ni na mongo mo tala guys mo pfuka ni kombo sweswo ku famba tshetela vanhu valavo mhaka yo fana leyo Benny-Mayengani phela u suka kule naswona u kurisi vanhu laha sukaka kona. So ni ngo ta ni ta mi byela nyana khuti ya leyi ni nga yi khoma guys. Mi nga rivali ku subscribe kwalano liya ya Lucas Mlugza ya ha tirha leyi a hi hanyeni ka ya leyi n'wina subscribe-ani kwalano ku endlela ku ri mi kuma leswo tala. Mi nga vileli ni ta va ni kha ni mi update hi swin'wana na swin'wana.